hayi baba ngeke ukhulume kanjena man, uthuke umfazi ke wenkosi kanje noma ngabe wenzeni. Angazi ke ngesizulu yabo, but wena usuthuke umfazi wenkosi wabiza amagama angaka phezulu ndoda ene abakalahlane basaqabana. Sasomfazi wenkosi mos noma angathi wenza baykwenzakale lento. Sasomfazi wenkosi sivulelwa thina kune-purchase la lehlanganisa ama-cells wethu. Bekune-purchase enkulu, so kune-phone, ye-public phone la. Mina bengiyi-cell monitor lapho ekhulukude, so emini angivalelwa nathi. Don't put yourself in those situation whereby you will be looking for way out. Olla wanthola oba notlo batla ona le ntho shapang ka momrao. So don't put yourself in those situations. Play on the safe side. Fana semze o mong le mong bafethu o na le nako ya hore o ikutlwe hore you are wrong ka ntho o etsang, or o enough ka ntho o etsang, mara way out a o kgone ho ithola mfana semze. A o kgone ho utlwisisa o tla bora uthini manje lo akakhulume nawe. So luckily for me, mina wakhuluma nami uliseng lapho. Welcome, ladies and gentlemen, South Africans, Africans, and the whole world. This is Uppercut Podcast, where you get into the ring, but your opinion might not make it out because you're reigning, defending, undisputed, #1 educational speaker in the whole world. Appa is your host with the most. Thank you, Siyabonga bafethu, Uppercut Nation. Now we are big enough to say we are Uppercut Nation now bafethu. Siyabonga kuleyo. Keep sharing, keep commenting bafethu, nihambe nathi, sihambe nani. Invite everyone, please. Invite everyone bafethu, omncane nomdala. Siyazi ke iyo kilipitsho leyo. Thank you very much. Hey bafethu ngimangele man, nami ngike ngithi phawu kule ndaba kaKing Misuzulu yabo. Kune video ehambile la ukuthi uKing ubethukana ini abantu baveza imibono yabo, but kunale mibono mina le manje yabantu yabona leyo ukuthi uKing wenzeni. Hayi mina ayingangama ngingeni leyo yabo. Mina bomkhulu nabogogo baye bangitshela ukuthi ezabantu abadala mntanami ungazingeni kakhulu, ungazingeni, buka ufunde yabo. So inkosi ikude nyana leyo uyabona. Kunabantu abazodila nayo, nabantu ukuthi inkosi yabo le bazodila nabo, kodwa ngifunde enye into kulabantu abantu laba abacommentile la ekubonakala abanye bavikela umama, abanye bavikela ubaba ini yabo. I-gender based violence yona ngeke sipromote ukuthi ubani, akusana ndaba lokho yabo. But mina bengikusho ukuthi ngihlangane nale video le yaka Max Makhanya. Hayi baba ngeke ukhulume kanjena man, uthuke umfazi ke wenkosi kanje noma ngabe wenzeni. Angazi ke ngesizulu yabo, but wena usuthuke umfazi wenkosi wabiza amagama angaka phezulu ndoda ene abakalahlane basaqabana. Sasomfazi wenkosi mos noma angathi wenza baykwenzakale lento. Sasomfazi wenkosi yo or sebukhosini nawe but noma ngabe sebukhosini inhlambe ezinje kumuntu omama mina ngeke ngesiphakamisele. Wrong lapho nje kuphela kuleyo nje, hayi ezinye. Le inhlamba uthuke umfazi wenkosi noma ngabe umfazi womuntu. Aveli wena Mdolomba ujive upetuka laphana usantula imdidi lapha emathaveli yandazi ividiyo yakho sayibona.
uyayizwa? Hayi bafethu, angathi sibulala i-gender based violence inhlambe engaka. Abantwana bethu bazothi uyibone kuphi leyo nto, uyibone kuphi leyo nto? South Africans bafethu shouldn't be like that. Abantu nje sibabonke akumelanga babe kanjalo, abantwana bethu bafethu bazoba kanjalo, yabo. Inhlamba lezi zihamba nama emotions, iba emotional intelligence mangabe ufuna ukukhomenta nga something, but lokucabanga ukuthi kunabantwana esibakhulisayo and ngeke sibavimbe ukuthi babe ku social media, into bayazi kakhulu ukudlula thina le. So njengoba thina sibadala sizokhuluma kanje, hayi ngeke sisebenzele bafethu, ngeke isebenzele i-next generation la. Once wathi ubaba kanje kanje kanje, ukuqabanga nowakho, ukuqabanga nowasendlini, ukuqabanga nabakini kuqala. Emotional intelligence izosiqhubekisa ngempilo bafethu. Phela la siyafundisa kuma social media, siyazi abantwana bethu bakhona la, ama-parental guidance lawa ini awasebenzi. So we must be careful ukuthi abantwana bethu babonane, phela babhekile bayafunda. Tomorrow they are doing it better than us. Hopola lefutso ha le abaneng le afetella, ufuzo mali ebantwaneni liyandlulela, bayenza ntswembu. Uyaybo? So bafethu ngiyazibongela, angilwe nabo ubaba uMax, angilwe naye nomama, hlezi nje mina ngiprotector abancane bafethu ukuthi bafundane kubadala. That is why ngithi mina at the end of the day angiblame abantwana because of lezi. Yebo, this is one of them enza ukuthi ngingablame abantwana mina. So ngiyathemba ukuthi kuzwakele bafethu phishe kulo ndawo. Yazi bengicabanga this days bafethu, mase ngizophuma ejele mangiqeda ukuthola idate, yabo. You know mangiqeda ukuthola idate bebiza boma 10 months, so 9 months 10 months, and then ngabona ukuthi okay isibo October September, shithi ngizophuma boma next year ngabo May, yabona. Alright, kwenzeka ukuthi ngithole into okuthiwa i-draft, ngahamba ngaye Harrismith, ngiyala ngizophuma khona, yabo. Bengingafuni ukushintsha ama-address because I thought it was gonna be a long process that is gonna hold me back, yabona, or make me stay longer in prison. So I was in a hurry to go out bafethu, so bengikhipha yonke discipline, yabo. Mangifika le Harrismith because bengumuntu ongasabhemi manje ukwayo, yabona. And then ngahlala eKhulukudu, yabo, from Stoffberg nje ngiyahlala eKhulukudu, yabo, because bengasafuni nokushaya umthetho kahle bengibaleka nalento yomthetho. Ngabhala ukuthi mina ngibhemi ini, so eStoffberg ba understand ukuthi no, hayi ngicela ukuhlala nje, ngayishaya nje ngomlomo leyo bangizela nephepha ukuthi sengiseKhulukudu. But mangifike eHarrismith I had to ukuthi ngiregister kahle lento, yabo. So ngayiregister kahle, ngahlala eKhulukudu ba understanda. So eKhulukudu la kunomunye umlungu nje bebaqeda kumshanga 10 years, usidudla nje ubona ukuthi hayi usozimali, yabo. So une tape record ngaleso sikhathi yena, inama headset, yabo. So ushaya ama cassette la, ena mina ngapha, so siqina siba abangane, yabo. Alright, sinenene sengimamelele radio yakhe ngiloko ngibheka ama cassette wakhe lapho lokho ngiqoqela ngelife yakhe. Mangithi xa ngithola icassette elibhalwe uLeseng Suping, bayamazi abaningi, bekaqola bafethu, bekubaba oqulayo ushaya music wa gospel, yabona. So mangithola le cassette ngiyambuza lo mlungu ngithi mfethu umamela lento, athi Abel angizwa nokuzwa ukuthi ithini leyo nto lapho, but I listen because I bought it from other bandit la ngibuya khona, bekabuye eBloemfontein lo mlungu, athi I bought it from other bandit, yabona. So naye ungithengisele njenge-force nyana, not ngenkani, nge-force nyana, yazi labafana labejele, manema mlungu manibhaya ngilambile ini, bamthengisele nje bamugiltripile, yabo, wayebhaya ubekang explainer la. So uthi unokuyimamela nini, but noma ngezwa, but the rhythm is good for him, wabona ngathi okay sharp, ngithi amhlabela umlungu lo i-10 years yamhlanyisa,
iyamhlanyisa because akadli mara unokudla okuningi yabo. So thina mina phela ngoKing Charles makufika ekudleni ngithi ngihamba ngapha kumedleli ngiyaphusha benginokuphusha kuye ke umngane wami ngithola hayi. So this guy ngike ngithi kuye no man ngelinye ilanga kusemini yabo ngithe mina I don't feel like going outside. Besivulelwa thina kune purchase la lehlanganisa ama cells wethu bekune purchase enkulu so kune phone public phone la mina bengiyisel monitor lapho ekholokude so emini angivalelwa nathi sonke asivalelwa until such time yabo yokudla sivalelwa. So ngithi kulomlungu ngivuka ngathi masiqeda ukudla ibreakfast ekseni ngithi kuya ngizwa manje ngingekho right today nje ngokwengqondo ngikhathele ngicela ungibolekele radio nale cassette. Umlungu wangibolekele radio yabo ngingene eseleni ngivale nje yabona mangivala nje umnyango nje kasithu baro wabusa wabona ya ngiyavala mara khiwanga amaseleni yabo. Ngimamela le cassette leli le cassette leli ingoma yokuqala le yakhala labafethu ngeke ngayikhalisa until ngaze ngaphuma because it was talking to me directly ngamangala. Re hauhele re bana ba hao re bana ba hao re bana ba hao re bana ba hao o re hauhele. So o listen suping bafethu yabo o skatla ka olwana ho rona e bua mantswe a jwalo. Ke kopa after this video bafethu please go la nje ko YouTube le asopina o listen suping re hauhele ke yona pina bafethu ne ke kopa tshwarelo ka yona ku utlwa re nna ke hloka o kopa tshwarelo now. I'm at that stage sa re wa tseba keng ke wrong and guys I'm about to go out that time. Pina ilang kutlisa bohloko haholo ke ile ka qetella ke nkela lekgowa le cassette e ka reng fan onka yona cassette ankaya easy wabo. So what I'm trying to say ka story se bafethu ke hore o mong le mong bafethu o na le nako ya hore o ikutlwe hore you are wrong ka ntho e etsang or o enough ka ntho e etsang mara way out awukhono ithola mfana Semzeni awukhono ithola. It is so difficult to find a way out. Cabanga nje in the dark uyithola jwang way out. But sekubatla ngise o sibua bafethu kore you don't have to find a way out first if you want to find a way out. One shot. Well, now what you have to find first is yourself in a way that utlore like how can I born a way out? Utlotsa jwang. Ba bangata di teng di way out. Ba di bona ba zang ba khona ho tsa. Wa bona. So wena batla the reason to say why ke batla ho ya kantle, why ke batla way out, and ha ke thola way out ke tlo etsa jwang ka yona way out e. Hobane ba bang ba sentse way out se ba le ka montle bafethu. They messed up and went back to their old ways or went back to prison in a form of parola. Wa bona batho ba khutletse tanyane in a form of parola ba rutetse parola re tshwara. Wa bona another thing hape ya hore o batla way out ska ikenya di situations tse leng hore o tlo batlana le way out. That's the best ntwana tsaka eo. Don't put yourself in those situations whereby you will be looking for way out. Olla one shot obana o tlo batla ona le ntho shapang ka momrao. So don't put yourself in those situations. Play on the safe side. Fana Semzeni. As much as you are young, play on the safe side always.
you are not stupid mfana semzeni, otherwise o tla ithola loko situation insele saka wabona. Maybe wena la o iutlwa pina eo a never o iutlwisisa o tla bora uthini manje lo akakhulumi nawe. So luckily for me mina wakhuluma nami uliseng lapho ingoma nje from prison. Lento leyo yangenza ukuthi ngithathe izinto serious because ngifuna ukuqolelwa abafethu la uNkulunkulu manje not umuntu yabona. uNkulunkulu ngifuna nami ukuziqolela yabona. Kwathi ngimamela iradio ebusuku ngawuzwa umunye usisi angimazi bekahlala eSandton according to her. Hence kunabantu bathi namanga bekahlala ku Alexander emikhukhwini. Yazi abantu ke laba abanomhobholo abangafuni izinto ezinhle yibo labo. So mina lo sisi lo wafona nje ku radio akhuthaza zonke iboshwa. Bekumuntu othanda ukuthandaza kakhulu ku radio kuriqhuba busiku. Abantu bake bamamela iradio lesedi kakhulu bayayazi lento. Mangisamamela lo sisi athi no man, I wish all the prisoners can find God and come out safe. Washo kanjalo. It felt like she was talking to me directly sibhekane kanje. Kwathi makabhala amanamba wakhe akhuluma amanamba wakhe ukuthi no abantu ngathi bekune business nyana bekayiphusha angisakhumbuli kahle, but waqine ebiza amanamba wakhe on radio on air. Guess ngayenza angina ball pen ngathatha isunlight ngabhala phansi ifloor yada yashine grayish so yabo igrayish ngabhala amanamba ngesunlight la phansi mangiqeda ngalala ekseni ngawadobha njalo. Nginekhathi yimi engicontroller iqueue yekhadi lase public phone le yala ejele ngafona sisi kunjani sharp ngathi lo sisi lo igama lakhe uNomsa Faleni yabo. Ngazwela ukuthi washona because ngayenza ifollow up kuye ngifuna ukuhlangana naye la ngaphandle personal. Wangisiza kakhulu le yasisi ngamagama kuphela. Ngazwela ku radio futhi ukuthi ngathi ushonile yabo. So may her soul rest in peace though. So uSester ngakhuluma naye wangikhuthaza kwaba ngathi uyangazi manje yabona. Ngabona ukuthi kusho ukuthi bekakhuthaza amabhantinti wonke mos and beka serious yabo. So bekathi igama lakhe bekuNomsa Faleni kulapha ku radio bekazibiza Sasa naledi yakwana lekwana Nightingale hawurata onthola nana lo chojwa. So I'm paying tribute to that sister. Sekwake kopana le yena kusanga kopana le yena wabona, mara she played a biggest role. Akitlotswa mokelelo nyaka le mopelo nyaka nenkare ke bua le mamaka. Plus I was prepared to listen to any help kana kwe. I was desperate for help. Etlon thusa ha ke tswa yi ke ska gotlela yi ontshot. So lelo na machita a tlotswa ntronko, please luksa kelello e dilute anything yo phazamisang ka momfana semse wabona. It's a peace lo wena ska tla ka mo tlo bontsha batho, ska tla ka mo tlo shinela batho, ska tla ka mo tlo re wena so fikile o tla gutlela mrao mfana semse. O tla ikimetsa ka di unnecessary pressure mfana semse ontshot. O tla ikimetsa ka di unnecessary pressure. Mina I was scared to come out and I was scared my victims, but bane ba ntshosa ke di victims tsaka because now I came down to the level of a child and I saw the damage that I've done, that I might have done for the victims in Zaka. So don't put yourself in that situation. But if you are in that situation, amfana mana sixolele wena, sixolele ungathi ushintshile. Thina sifuna ukushintsha, ushintsho niyasishaya bafethu wabona. Shift your mind ngaleyo courage onayo, ngaleso sibindi onaso leso. Angathi bokwazi ukubulala
save impilo mawubuya ngoba isibindi sikhona uzowenzani i-character yakho le shintsha ukwenza ungashasha abantu mfana semzini qala uzishashaye wena uzwe ukuthi uzovuma na kumnandi kanjani so uzishashaye yabo but abantu babhekile ngaleso sikhathi ngifuna ukuthi umuntu ubhekile uNkulunkulu ubhekile God is watching us from the distance mfana semzini ngaleso sikhathi ngifuna ukuthi God in front of your eyes is watching you because you are relying on God urelayile kubona bathu ba wonke wena ngeke utshelwe and mangivala ke bafowethu namhlanje ngizothi kune attitude yanoma ubani yokuthi no one can tell me who are you ibulala ama giant leyo attitude if uslim enough ungabheka naku political indaba zethu la eMzansi bheka if you are smart enough bheka i-political landscape yala eMzansi uzobona ukuthi hey you can't touch me iletha ubukhothane leyo nto so isikhothane cannot be a leader isikhothane and nawe mawulidwa isikhothane uzogcina uba isikhothane ngoba uzoqabanga njengesikhothane until akucapture lo muntu until ubona yonke into ayenzayo i-right uke wayibona phi leyo ngeke kuba uNkulunkulu kwenziwe one mfana semzini emhlabeni if yonke into bo right wena and wena njengoba umntwana ungamamela abazali uNkulunkulu bengeke asizalise bengeke ayenze ukuthi siqale phansi besizoyehla nje sesindiza kudu sesibadala sofuna istand futhi bengeke usicela kanjani ngoba bozosibona nje istand sakho seza phezulu akuthi ushange view ephezulu wena uyangithola so uNkulunkulu wenza ngamabomu ukuthi siqale sibancane kodwa kube nabantu abasifundisayo kodwa nabo abasifundise ukumamela nabo abazali ngibona ngathi bayafuna simamelaneni abantwana babamamele kodwa abafundisa abantwana ukuthi kumamelwa kanjani yabo so angazi bangayini leyo nto mhlawumbe ingqabano zethu singabantu abadala bese siphinda futhi thina sifuna ukuthi siziprinte kahle kubo abantwana singaboni bese sigcina sesifuna ivalidation ukuthi how much I love my kids niya understand abafethu lento cela singalimaza abantwana if isilimele thina asizipholiseni haribe michine ichenchang apa no brakes all gas thank you very much